खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि सीएम जानायनि उनाव गिबि खेब उदालगुरि जिल्लायाव दावबायहैदों थामहिनबा दिनै उदालगुरि जिल्लानि गायसनथाय सान दिनैनि सानावनो उदालगुरि जिल्लाखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननैपारा गामियाव 170 कौटि रांनि जेजेमजों मावफुं जानाय दै जगायग्रा बेखेवना हैदों नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि सीएम जानायनि उनाव गिबि खेब हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव दावबायहैदों आरो दावबायहैनायजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव एबा दावबायहैनायजों लोगोसे 170 कौटि रांनि जेजेमजों मावफुं जानाय दै जगायग्रा बेखेवना होदों आरो बे हाबाफारियाव रायजोनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दानिया फैदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि बे सानाव ननैपारा गामियाव थामहिनबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननैपारा गामियाव जेजेमजों मावफुं जानाय 170 कौटि रांनि दै जगायग्रा बेखेवखांनायनि उनाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि চিফ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ খুব ভাল আঁচনি মই মুকলি কৰিবলৈ পাই মই নিজকে খুব ভাল লাগিছে মনটো আৰু আমাৰ লগত আছে বিশ্বজিৎ ডিমাৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ আমাৰ স্পিকাৰ আৰু জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আছে অসমৰ পিএইচচিৰ মিনিষ্টাৰ মুঠতে খুব মই বেছি দিন হোৱা নাই 14 তাৰিখৰ পৰা মই অফিচ কৰিছোঁ বিটিচিত চিফ হিচাপে আজি হ'ল 30 তাৰিখ হ'ল বেছি দিন হোৱা নাই মুঠতে এই 14 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰ মই চিফ হিচাপে এনেকুৱা কোনো ৰাস্তা উদ্বোধন কৰা নাই বা কোনো স্কুল কলেজ উদ্বোধন কৰা নাই মই খুব ভাল আঁচনি পিএইচচিৰ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত যেটো খোৱা পানী যেটো আঁচনি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ খুব ভাল আঁচনি মই উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই মনটো খুব ভাল লাগিছে অৰ্থাৎ বিৰাট ছেটিছফাইড মই প্ৰথম চিফ হোৱাৰ পিছত সেইটোৱেই প্ৰথম কিবা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এটা ভাল স্মৰণীয় প্ৰগ্ৰাম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাইজক পানী খুৱাবৰ কাৰণেতো এই আঁচনি তো খাক খুৱাব 20,000 25,000 ৰাইজে পানী খাবলৈ কাৰণে সুবিধা পাব এতিয়া